Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelin 23-i salı günü biz sizlerge dünyada ve Ukraynada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. İşgalci Rusiya ordusu 14 kere ateş açtı. Bunun beraberlikte 2 kere olar Minsk anlaşmalarının yasak etilgen silahın kullangan. Mudafa nazarliginde aytkanlarına göre mina toplarından boyvikler Marinka ve Novoaleksandrovka rayonlarında atkan. Gnutovo yanında sniper çalışkan, başka noktalarda işgalciler granata topları ve kurşun atkaçlarının faydalangan. Ukrayna istihbaratı malumatına göre son 24 saat içinde 3 işgalci öldürüldü da 7'si yaralı. Ondan gayrı Ukrayna koruyucuları düşmanlardan piyade arbi maşinasını yok etti. Geceden Donbas'ta 2 ateşke tutuv kaydetilgen. Через деякий час російсько-окупаційні війська Провокацияларның бары вақтында Русия işgalci askerleri 120 kalibr mina topusunu kullandı. Bu Gnutovo koyu yanında oldu. Atışlar gece saat 12.30'da başlandı ve tahminin 40 dakika devam etti. Düşman 3 mina çıkardı. Tanklarga karşı granata toplarından ve başka silahdan ateş açtı. Merkezi Saylav Komiteti reylerini saplamağa devam etti. 23 aprel sabasına tek onda 13% protokol sayılmagan. Prezident saylavlarının ikinci turunda Şauman Volodymyr Zelenskiy için 13 milyondan ziyade Ukraynalı rey berdi. Ameldeki Prezident Petro Poroshenko'ga tahminen 4,5 milyon Ukraynalı kol tuttu. Umumen saylavlarının ikinci turunda 18 milyondan ziyade saylayıcı rey bergen. Bundan evvel ise Ukrayna'nın Merkezi Saylav Komissiyası bölge saylav komitetlerinden protokollarını kabul ete başlagan. Olarının esasında saylavlarının sonki neticeleri ilan edilecek. Sağol Petro, tünevin prezident memuriyeti binası yanında yüzlerce insanlar toplaştı. Onların epası Petro Poroshenko'ga devlet başı vazifesinde yapkan işi için teşekkür bildirmege keldi. İnsanlar en yaxşısı sağol degen müracaatlar yanğırады. Prezident apayının kelgen Ukraynalarga işanç için teşekkür bildirdi. Petro Poroshenko'nun kaydetkenine göre o böyle beklenmegen koruşuvdan pek memnun ve büyük gurur duya. Onun bildirgenine göre en büyük galebeler da ileride. Yakın zamanda parlament saylavlarda galibe için kurashacakmiz. Gelecek saylavlardan son bank ve sokağına birlikte qaytacakmiz. OBSE ve Avropa parlamentinin nezarətçiləri Ukrayna saylavlarını raqabetli ve serbest deb tasvirledi. Bu haqda OBSE'nin resmi sayfasında yazılan. Teşkilatı hakimiyetinin tertipli teslim etilmesine ümit besleyler. Çünkü bu Ukraynada demokratik institutlarının kuvvetleştirilmesini teminleyecek. Fakat bildirmede kaydetkenlerine göre saylav kampaniyasında cemiyet menfaatlarını aks etken meseleler boyunca müzakere yetişmedi. İkinci turga yakın iki namzet arasında gerginlik artıp sistematik menfi teşvikat tarqatılmasını doğurdu. Rusiya Qara Deniz ve Kerech boğazında gemilerinin yoldaş navigasiyasını qarıştıra. Bu haqda Sifoets Amerika teşkilatının hesabatında söz yürsetili deb haber etti Amerika sesi. Ekspertlerinin malumatına göre GPS sistemasının yanlıştırılması için teknologiyalar 2016 senesinin fevral ayından başlap 10.000 kere kullanıldı. Navigasya Qoruvu Fondu'nun prezidenti Dane Govard'ın sözlerine göre Rusya sistemalarının hareketleri hakkında 2017 senesine kadar tam belli olgan malumat yok idi. 2017'de Qara Deniz'de bir ticari geminin komandana bu hareketlerini tasdiqlagan deliller yollay. Anda onun kompüteri onun denizde degildi 40 kilometrlik mesafede quruda yerleşken havalimanda bulunganını gösteriyor.
Шри-Ланкада теракт нәтижесінде 310 кеше әлек oldu, ярым бинден зиеде инсан яраланды. Мемлекетте февкуляде вазиет режимы илан етілді. Акимиет берген мәліметқа көре Шри-Ланкада 100 берген патлавлар үшін бутун мәсулиетні милли бірлік деген ерлі ислам тешкілеті озуне алды. Апрелін 21-де католиклерінің Паскалья байрамы күні Шри-Ланканың бірқат шеріндегі ибадетханелерінде ве отеллерде 8 патлав oldu. Келечек күні, яғни апрелінің 22-сінде Колумба шерінде ерлешкен кілседе да бір патлав oldu. Бомба оны зарасызлаштырылған ве вақытта патлаган. Нотр-Дамде парені яқындан көрмек мүмкін полиция бір автай велсі яңғында оғыраған Нотр-Дамде пари кілсенің жеварындаки кварталларына açtı. Ән яқын метро станциясы да ішіні янартты. Париж сәкенлері ве туристлер янған бинанын янына келе қайдетем Нотр-Дам Франкистан пайтақтының ән белі темсәлерінден бірідір. Кешкен язмында балаларнен келген едік, амма ичері кіріп оламадық, чүнки чоқ инсан бар еді. Келечек сефер келіп көрерміз деп түшіндік. Олған вақиялар бізні шок алына кетірді. Ершей телевизиондан сейреттік. Шымды есе келіп яқынжа бақайық дедік. Балаларым ресімлер біле азырлады. Кілсені ғайырдан тікленежегі бізні пек қуандыра. Нотр-Дамде пари апрелінің 15-де қышам янымаға башлады. Атеш пектес ағач дамнаве меркези куляны қаплап алды. Бірқач сааттен сон куля йықылды ве янгын тек 9 сааттен сон тоқтатылды. Таш диварлар ве кубелер аман-аман зарарланмады. Бір күн иченде кілсенің ғайрыдан тікленілмесі үшін 750 миллион евро жиылды. Құрметлі серджелер, бұл дақиғаға бұл соңки хабарымызды да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или ол ұныз ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенде.